Mwandiki munene wa kiama kia BAS Mugambi Manyara na ugite kiama kiao kirio metho na gitumi bakiri ni untu siasa ni ciathirire na thaiji no kabaete thirikari riri kukanyaga kurita ngugi kingi. Mugambi nongerete na kuga bogote mutongeria bagaikia ngugi siasa ni cha 2027 na bakaeja na tigiti kiri ite bionthe tiga kigiti kia mutongeri wa mugongo ni untu bakagwa tambaru Rais Ruto ni arameneretie tagarire ya Gavana Kawira Mwangaza ria kueja na mbeta kiri mwingi kana mitu akiuga karibaba babati kuonu oria bagatwa mbeta indite kuejagwa. Abaingi bakara bakiuria ni atatukiri tikatukiri isiasa ciathirire 2022 na no mwanka twejane kanya antu ara bathurirwe kana atongera bara bathurire baitire antu ngugi. Ni ugie bo mwandiki munene wa kiama kia BAS Mugambi Manyara agitariria ni bo bari rutere ruregani na thirikari ya Meru na no kabaciumitie gwita na mbere kuthuja uria thirikari wegwitithwa na mbere na kokagita gakwaria gakinya bakaugia kithiori. Na atui kiama kia BAS rutere wa Meru County itue official opposition itue tumatoma ya kuona kethira ngui ni kuritwa no rinde uti tugwita ngugi u itukuthithia ira itagwa gathering of information kana guchwa usaindi bwa kuonania kethira antu ya gwitira ngugi na kagita gakinya tukabonia kethira ngui ni kuritwa kana itikuritwa. Nkuruki Manyara na ugite ithurano nebia mwaka jwa 2027 bakarungi ka siasa na tigiti ya kiama kiu kia BAS na twanya mwanya na yontu mwani ya siasa bamenye gutewe kiama kia BAS gigaikia ngugi ate kia mene. 2027 kiama kia BAS gikethwa kiinderis kana gikethwa gikirungika atongeria ite mbalimbali kuma MCA kuja MP women rep senator na governor kitikira kitutirungika mutongeri ya president no ntu support president William Ruto otwe tuti muntu tugikia ngugi ketha twagikia ngugi mumemboye wa BAS kou ketha utitho mumembo BAS utwe atuketho atuki kompita na uga kana tuishindana na uga na ro kethrori. Manyara na ariritie kurega kunganirwa kwawe ni mbeu mbithe gutumirwa bobo ege siasa ni kueja gwa tubesa tunini akiuga kuri no batu bakwimbiria muyuthi kenda omba gukiro turone muyuth ate kwenda kueja gwa handouts kana nenkero tubeja tutwa muko kana tura tuga kabaki kandururu yani gantu gakuri antu kwiu turenda kumutethia ura agokira na atichoka nyuma kairi kethiri yabo geta westi aturi mbechiri ke tugetha twarukitite wondi-ini itumirika from county government project chionde 70% echitu ka youth kenda mu youth yanenkerwa tenda kinya ketha banenkerwa ba group banenkerwa tenda 10 million na batina capacity gwita ngugi unonto batina machinery ibachwe mukuru ya Rwaji kana Mugambi Manyara bamunengere milioni 5 batigwe na 5 abalitere ngugi na ba benefit iu ni okwirawa teach someone how to fish and akomwa fish nonturoyo akenda fish ingine nacho keteuga bagatumira mbunge ya county gwikerwa riro kwendekithia gichunchi gikinene kia mbeu mbithi kueja gwa ngugi thirikari na kinya kanyaga gwita biashara na thirikari kou teka tukugontu difficult katukugontu boda tuije ibubwirete kutha bukithithika lakini butekithithagua uti muntu buthithagia na kou antu ba youth ibubwirete gukira bwa kirimu ya right to share na twirinde kubutethia no ntugutini maana ya mukuru ya oni kwatuika no kwandikwa ngugi kana no kwewa tenda na ana nao bakarinja na ibathomire no tingu bakwewa no titenda bakwewa kwou tugakurukia sheria through the Meru County Assembly ya kuuga 70% nguire chi Meru County ikaija wa antu ba bethi 70% ya tenders ikaija wa antu ba bethi na 70% appointment ikaija antu ba bethi. It's a very simple thing to do na yu akini ekomba gukiria antu ba bethi